Muraho, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'imitwe irimo FDLR byari bifite gahunda yo gutera u Rwanda. Ni ibikubiye mu itangazo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yashyize hanze mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 2 Gashyantare 2025. Muri itangazo u Rwanda rwamaganye ibirego by'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC bishinze ingabo z'u Rwanda RDF kugaba ibitero ku basivile no kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rigira riti u Rwanda rwamaganye ibirego bishinze ingabo z'u Rwanda byavuzwe mu itangazo ry'inama idasanzwe y'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo yabaye ku ya 31 Mutarama 2025. RDF irinda imipaka y'u Rwanda, iterabwoba ndetse ikarinda abaturage, ntabwo yibasira abaturage. Rikomeza rivuga ko SADC yohereza ingabo zigiye gushyigikira intambara ya Congo irwanya abaturage bayo. Ati SADC yohereje ingabo DRC mu rwego rwo gushyigikira intambara ya guverinoma ya Congo yo kurwanya abaturage bayo. M23 ndetse n'abagize umuryango wabo benshi muri bo bahungiye mu Rwanda no mu karere kose. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko guverinoma ya Congo yiyemeje gutera u Rwanda no guhiruka guverinoma yayo nk'uko byavuzwe na Perezida Tshisekedi. Yerekanye ko DRC n'abandi barimo ingabo z'u Burundi, FDLR n'abacancuro b'i Burayi kandi aribo shingiro ry'amakimbirane kandi badakwiye kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kuko biyongeye ku bibazo byari bisanzwe. Iri tangazo rivuga ko impaka zivuga ko DRC yatumiwe na guverinoma ya Congo zihindurwa imfabusa no kuba bari kurwanya bene gihugu b'icyo gihugu no kuzana intambara mu Rwanda. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'imitwe irimo FDLR bitari bifite gahunda yo kurwana na M23 ahubwo ko harimo na gahunda yo gutera u Rwanda. Ati amakuru aheruka guturuka muri Goma ku byavumbuwe hamwe n'ibimenyetso byerekana ko imyiteguro y'ibitero byateguwe n'ingabo z'amahanga zirwanira mu burasirazuba bwa Congo harimo na FDLR yerekana ko intego z'imirwano zitagarukiye gusa ku gutsinda M23 ahubwo harimo no gutera u Rwanda. Iri tangazo risoza rigira riti u Rwanda rwakomeje guharanira politiki yakemura amakimbirane ahari ndetse yishimira inama ihuriyemo n'umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba na SADC. Mu minsi yashize nibwo ingabo za FARDC na FDLR zateye ibisasu mu Rwanda ndetse bigira naho bihitana nyuma y'uko zari zimaze gutsindwa na M23 ifashe Goma.